Wingane zawethu impela sibona lapha ukhuzani kumfampongosa njengoba ke esephose inselelo kuma Blue Nations ngaso ke sihloko ke esi-album yakhe ke entsha. Bafowethu impela phansi basikhuluma khulu ke ake siqale sinibingelele yona ke Mboso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba keshisayo nazo izitrendayo. Hayi ke wingane zawethu impela sibona lapha ukhuzani kumfampongosa njengoba ke esephose inselelo kuma Blue Nations ngesihloko ke esi-album yakhe ke entsha ke engakaphumi njengoba ke esazi ukuthi madoda ke usamatasa ke manje na khona bana ke e-studio ulungisela yona ke le album. Bafowethu impela khuzana bese ke kona ke Blue Nations ufisa ukuthi ke isihloko ke sayo le album ke siqhamuke kuwona. Bafowethu impela kubona la Blue Nations ke ejabule kakhulu njengoba ke impela ke ebeloko egenile phana kuma comment ke eshiya sona ke isihloko ke abacabanga ukuthi ke isona ke esingafaneleka kanti ke sibone umunye ke wengane zawuthi impela ke umlandeli kakhuzani wathi yeyi impela ke isihloko mangaba singathi ke waxabana nesiqhwaga impela ke le album ke ingadla ke abantu kakhulu. Bafuthi impela ke kunjalo ke phana ke ukhuzani komfampongosi ke ebephosa inselelo kuona ke Blue Nations ke impela ke efuna ukuthi ke nawo ke uthathe ke ingxenye ke kwi-album yakhe ke entsha ke engakaphumi njengoba ke esisayilungisela khona pha e-studio. Bafethu impela thina ke simbosa City MTV sithi nje ake sihlongobonda idibane yona ivideo elandelayo.